But say do baby. Na obi pia wa komani mguase a. Na nipa no twa ntro de ato so Bible kan asem bi. Wo se emua wo kwasea oba kwasea. Ni emu se wo nso ka no ho. Na so Bible no the same quotation as aka say do de bia bua no. Ni wa hu no so we nyansafo. Do de bia bua kwasea. Ni wa hu no so we nyansafo. Patro yentie record the way kakra. Na memeto am nkomo so. Eye quotation. Poleeno eye me amadamfo o yemi bibia. Oko atu nkofo frɛ me. Kwaku omomonim industry nim. Ewo sini adwumam. Okoye sa atu interview. Kofo frɛ me pa. Na me so munjai. Na odi petren. Ana wasa akosi subim. Ewo a friend say Poleeno so the platform so. Tidia na nipa beka. Okay. Kwaku Manu beto wo adwuma ni. Oh pa. O waboa no kwan bi so da. Oh pa. Kwaku Manu ai. Maboa Kwaku Manu pa. Waboa ne pa na kwan bi so. Ah pa we. Etina make us nipa show appreciation. Kwaku Manu ne guys bi ne buy. Okay. Guy ni say ba ko anya stroke. Otumfo na na say Kwaku Manu be kan na. Okay. Nipa ho so obi ma wo just one step ma wo koshia wo nhira appreciate that person. Okay. Anu nkoto otumfo we de ka fro mpa chewa. One Kwaku Manu mu ne buy. Okay. Otumfo baby am to nenye and there are two guys omonso wo kaneshi baby a so fu kira bosom ta ye ne counseling. Okay. Enti se Kwaku afiri ma bedru ne timisi school si adan si we ya na wo bisa ne ho se why ne mam sa step na ene me di bedru ha ne ma sign ma foforo ho a metimi bo ha nso nye wo de afodin. Okay. There are a lot of people who knows more than he could have done. Okay. Or he is doing. But who gave them the chance to move a step? That privilege. Privilege. Gina ha. Nipa me gina ha man. This is aggressive talk. This is aggressive talk. Me gina ha ma azozo. Salinko azozo. Untina me gina ha. Ade we atoso baako. Ana ma hu se atoso 2. Ti asema making. De bia mpefo ka asem bi se ye de yew na se anya wo ya ye nya wo faye ti asema making. Si ye de yew na se wa mani panel hu se eya wo ya wo nya wo faye. De bia ni pada se ni panim guase de apagin. Ade apani munyam. Na de meka chiri wiase nyina ni. Meme ye Kwaku Manu. Me maame din di efia nwotwa. Me papa din di yaw nemo. Me firi obo ase, ahanso nya odia. Ahwa na me firi, ahwa na mete. Ahwa na yetete me. Ana me kotena akuro bi a ye fe ne new aduwiase. Ahwa ana me koye mpabo adwuma. Ahwa na me ye wo me ba wiase nya new aduwiase na me me papa adwuma. Woye mpabo asata mo panka. Na ye sikafo apremafo ne to panka hye. Eno ne adwuma na me papa ye. By school, me papa hu say school mu ame no. Ohun se daachi, se ma bra bon senti. Ti asema mi kanyo. No se Kwaku medio. Me mo sua madwuma ni bi. Because eno na maya me de ahwe mo bedu sa atam say. Se be ya wonya mobo. Na obenya nsa no dwuma. Wo di me free mu. Aba kuma ase akire. Se me mesua dwuma friend electric weather. Pachoti o. Azozo na oya mama me pese me kire bibi kakra na me wi amabusa me nyan se odome unse nipa bebre ni nipa sere kwa interview a wo ye azozo Salinko a de bia wo ya why first one wa atu woni me ame bra panyi abeku Santana na yes interview no me ba industry we mu no more than 14 to 15 years or 16 years no ye ka obi a wo pekasa pa wo industry ni mu a adu de bi o pese o chese wo kanya nsasem a
nanso ne kasa enye nyansasema ye wo azozo de bia wo pese wo asem bia pese wo ka bi radio tv bia pese wo koso bi na wo kokasa but wo nsem no aya minim se trend na wo pe fame na wo pe se wo pese nipa mo wudin o minim ana minim de edu de bia sinifo no mo bi mo aya de mo pe mo minim de a mo pese mo je efre me ho ti asema making wa wutie me ne wa hwe me ne me pa cho papa tie me wo ye sofo kura ti asema making ene de ni buo kwan so ye Christopher ye nyamsomfo ba se du baabi na obi piepia wa komanim guase a na nipa no twa ntro de ato so Bible kan asem bi wo se emua wo kwasea oba kwasea ni emu se wo nso ka no ho na so Bible no the same quotation as aka se do de bia bua no ni wa hu no ho se wo nyansafo do de bia bua kwasea ni wa hu no ho se wo nyansafo patro yentie recording we kakra na memeto am nkomo so eye quotation Poleeno eye me amadamfo o yemi bibia ukọ atu nkofo frɛ me Kwaku omo nim industry nim ewo sini adwumam ukoye sa atu interview kofo frɛ me pa na me so munjai na odi petren ana wasa akosi subim ewo a friend say Poleeno so platform so tidie na nipa beka isi nipa 6000 ahwe ekọ nipa 7000 ti say nipa 7000 no before both a video nipa 6000 ahwe no na nipa more than ti asema make you na more than 6000 ahwe because the entia make us say fie ba ko bi nipa 5 na TV ho hwe e YouTube ti say nipa 6000 na hu no more than 30000 ahwe ti ntra wo twa to nsu die na obinya yentie we say min kasa anya sa Ghana fo nim kasa nkaze sin but on this there be me papa kro wo me awan me aya meka okay said there be papa bi wo de betu na ho me papa bi amehia n bia wo ba na said wo ni bia mka cho so simple akra fa sho ba me say betu mas the ones Ubuza Director Jones Ajimaya me na me introduce Kwaku Manu wow Kwaku Manu be je asimo ya working wo azozo ya wo ese wo a wo tuwe introduce me ma Jones Ajimada enim wo ba bia ena me be start video ma fro 2 times 3 times ba wanfa ba wonim de wo yenti wanfa dada azozo wo ba sinimu dada dai a wo ye interview dada dai am say platform kwa yem frɛ so kra obekoso no unka asasem weda kosi say yesi 2021 na firi obeka kire wiase ne Ghana fo nyina say wo na wo ye introduction adime ma Jones Ajimai na de na wo twa ntrosa sa ntro na wo twa no eno be bitimi di sika begu ubotom ana wo YouTube account na wo abie no ebema wo stardom na ye kase ana azozo Salinko patro yentie kakranka ho wo BPS ka wo mutua 1.5 okay. That time now wo me na senior man okay ko aje ko bette ne tete mofra ye na ne aje ko nam okay aje ko ni mercy mu ne di nkomo na me maka ho bi nti me no nze Kwaku mu ye me age mate okay nti obi o muto no mu ntimi ni nkomo ni bia ye nya concert fo bi o ye ne ekobo mpaye sa asemo nyina so ne sa yentro ti quotation na me quote no na me wie ma begina so ade akasa sisi ade quotation na me quote yi de all kase no oni agya komu na ebo na ye kwa ye titiwodin na onu momunumu ni akasa no na me kyerɛ sɛ azo ho so sa yentro na me wie begina so akasa. This is aggressive talk. Se me ye din a ho hwɛ ye nkɔfo na ye ne omu ye adwuma no sabi ebi mu ya kakapani awowo ye pani monyam eni monyam ye mfa ye nyansa mpani monyam ye mfa ntro mpani monyam
ana jimi nso so yemfa mpa ni munyam se awurade amfa mfiri so amfa medom wa papa de obeye bie no obefa na de wo ye nso ntimi mfa me mafom na mo se metena sidin na wo kan se ya atum futuro ni gu ho egu a eduaba no na nsuo togu so a ebe fefe ti moment ya wo gu no wo kasa no wo gu ti asema me kan yo waka no one mienu miensa enan enum Kwaku Manu amekasa ebe to obi adwunim enya to adwunim mu ansuo na egu so no na wo wasem a wo kaka nti obi abekasa meme ye boni aye se de nkofo aye boni aye amame no tie ye ko so fu obi ni mu zo mo mpae mai ni ntimi ni mpanyimfo no kran kasa bi okay mpayo enti se me presa akwanya ne dia na fe nyame amam nyansa se boye otewe bomode no ntimi fa na no nto papa ikura enum bi na wo ko gina camera ni mu a wonya de iko to okay Koku bekacho mi na ma Kwaku Manu agenza kodunso wo na yele yesi asu ni mu na satam na jonsu te he satam na azozo wo kasa asem na jonsu agema wote he okay yento aso na nam kodunso wo koyesa ane ma wona na se ono na ne kodunso wo ekofro mpaboa ma no ono na kodunso wo no okoye den satam na kodunso wo kwakoye den ekohye mark se okohwa na okoye den maame memma watamfo kwan on ana memma watamfo omobotan wo kwan me yemfa wo ntofom na wo a wugina wa wo hwemi wo ye dom edu de bia aya memfo adwene nsidie nipa beka so social ni media na e wa hai social ni media e wa hai platform eso sabi se woni mkasa abadwemba fon so tifie nimti tina edu de bia me beka so social media ha I am here very careful because a take tunia brimpon ni padudo netie e mo ajata na e mo sebo enti you tinye kasa wotumi o ai ma bi na di adanse sinyame wotumi o ma ko pusa privilege na pusa Jones min kasa this time min pese me kasa nyame adi wo kasa so kasa e wo bi afa nti nano obofo asem bi ode betum wo se so obi a wabo a pen okay okasa no okasa how okay that's why he may see says Salinko no de e betima page o betima atimi asa abra wase because and he has done something in your life nano yesu sa akwata maminka me asem oh god wonim se asem bi fam ho si a me kasa mfifru betimi sa and I say me kasakra but aggressive talk. Moment ya maso me ACO. Ba moment ya masa so fan so. Ba moment ya adwene no. E be start say be ye adwuma no. Enti wo ma me no mo location be catch me ma make participate pa. Wo sin fifre timi. Ma me ka me story azozo de no ho abade ma me ka story a. E da di kan ya me di hu azozo. Sisi a wo pa kire se me ye boni aye. My boni aye di amano no me patro mo mienti. This is the first scene. We part 1 ye hwe nsisi ai.